show mo da chia na okra wo kon ado ebi won so wo show mo da chia na wo share the lessons with you a wotimi se nka or san turn back the times enko say ko na chia enko be things differently but na ebre na cham ahode no kra na ekofom nyame ye wadom wo hira wo nye nipa nyina na etimi nye 60 years wadru ho ano no me pese me busa se ebra na wonya nu 50s no na wo 20s ho no wo ye young man ne ade no na ye wo se 60 wo achire pa anansa na ye wo se 60 ni de enche sana na wo perspective about old age net say ebra na wo 20s no agosi ya me das na 2 weeks ago na Madam for Bishop back on so enya 60 odi ni 60th birthday. Wow. Na me friend no na me ne ka say na me say kwaku. Di ade we na ebeto ye. Na se ebeto ye. Na ebeto ye. Because na ye hu ni say e wo chiri baby a. Wow. Say ye hu ho kra. Ba wani ba ho so no. Ye boy ye ni te no. Ye do. Di me ka jere say me say na ye do 60 no. Enche ye be do 80. Eyampa. Na ye do 90. Nti say ye wa adwuma ye. Hey, papa wa bo asem so. Enti na wonim say e wa chiri. But obo wani te won say 60 na aduru ho no. Enra me ne girls no na ye kasada. Ye na ana me si o. Omo ka bibia se na me si o me de say me de me young boy. Kaka he manim de o say o 60 years o young boy. O young boy ni e tiri ho. Waka uti de mami busa wo first time uhu adwene e wo tiri ho anase uhu adwene wode wo moto mu anase he uhu dwene first time no say na ye wo. Okay, me de adwene de na as even before 20 years. Oh, na adwene wo ye omo na omo adwene ni bi dada. Na wo me na wo me hanom me yi mitina mitini fu abon say wa hanom kakra. Okay. White. Okay. Fair. Wow. Nti no na me de J fancy. In your 20s ni now dey wo adwene because you will be more naturally no. E wo mo ho fear especially me mama. Okay. Me mama say oba bi mama nya 70 na black back okra ni trim. Wow, nti we abusua nim asa modwene no e bantem. Abrante bi a menim no kra de em said a teenager but ne tiri ho nyina new kra free ne ho aba nyina ye dwene. Me nsa ho nyina me abrante nyina mu say adwene wo me nsa. Oh, okay. Me first time me hu dwene me de me nya obi a me adwene na wo me ba bia but me hu say adwene aba me tiri ho. Me say hey na ave me say dog me say na are na me manyini adru say adwene afi no matu no ba kono no matu say wutu kura na nya me tu kura na nya afi de me tu ye na eni na wo chimie na aba mo na me say ka bibi kire me say ye koyanim ye nyini bishop say u san ye abrantie biemu a edie niema na wo ye abrante wa wo ye yankene na wonimu a enka wonye da ana edie na wanye ni ye omrante eba ni mu niema bia na wonim na wohu ne ne no se sa de we na nka menimu a enka bra me wo me 20s ebra me wo me 30s no na nka manye na obi oye young na Dr. Kevin Kwaten ko se onam kwanso obeti because ono so ye young man na aboa na brabo nka wo ko wachi bie mu a enka wonye bie Akosia de modu ade ba ko a meka sanka me san machi biom a menye biom eye minim Papa, this is deep. Minim ka wo san ye abrante wa biem who go in your 20s in your early 30s ade ba ko a enka wonye eye minim o pa che say. You see, aya na o ye ba, aye say ye nim bibia. Especially ye no nyame aboye kakra ya ko school kakra no. Na ye to me ekenkan no, aye na ye fo say ye nim bibia. Minim kum nipa bebre ma, they are making a big mistake in their life. Hwe uyo ewiase ma ye wo no ho, enye bibia na onim. Na se wonim pa
ye wo ho se wunni wunni papa repeat ho me de se wunni mumpa ye wo ho se wunni na sua minim ekum nipa bebre minim asai destiny bebre minim amanipa bebre ahwe ase wabrabom se menye nyame beye madon ma se akomachi biomo a ankas minim mihia no a mene ne beton kwanta pa anese be onam left ya na so nam right enka unnim bibi mpo anka obeye ho te se de wunnim no na masua na wosua na se wunnim mpo de obi nim no obeji aka ho ba woye minim a eye wo se wunnim bibia etu obi akoro ntufo and unsua de ekum nipa bebre asai destiny bebre asai dachin bebre etu ontie mpo mfa nka ne de ho minim ana ma obi aware aye basa minim ti you are making a wrong choice akofa wrong choice ye kan ye wemua wofo say wunim you can handle it ene eje ma wontie futu minim ma wontie futu ena minim de wofo say wunim nyasa chen obia why na etufo me so man nkwa akire kakra ma why na etufo nti minim eye ade bia ekum nipa bebre ekum dachi bebre na wunyini bedru wo mpanyin emfie so na wo nko a wote dem a wo se mi sanka mi tie mi hu yanka na sabre no akachi ti mesrew se ba bia wo bia no se wo ya brantie se wo ye ababawa na panyimu ana basiriwa minim ye fa mobra tie futuo obi kan sem nyabot menka se de me pese me ye ne no ana meye. That is it. Oh, you see, you must learn from the old and end from the young. You must learn from the old and learn from the young. Omo manyini no sua bibi firi omo ho na omo so omo ba no sua bibi firi omo because omo ba no neema bi wo ho no omo nim a wonim wonya ka wo ho abeboa omo edi wanim kan no me ba no beduru ba bi no me hu sa abrabo mu no me classmate for anase nipa me ne omo won fie so no fine me ne omo ye bet most of said now can me na fofo bebre na omo ye mpanyimfo omo di manim nti me hu se sa abrabo metumi abo abrabo na mana koyi a ese se menya nipa bi edi kan wo manim edi kan e wo wanim na metumi asua wo sua wo mo na wa lani afrim nti minim ne ade ba ko a wo srese wo siso a yefiri wa brabom enso so kra minim ekum nipa bebre ekum papa asai aware asai adwuma e mo bia nka masa munyame be me wusu pen wo be wusu pen krofo sei wo ma hu bibi no mo se da bia de moa wo wo se da bi je me pesa me ye no eno ana me ye nti minim de emfa di pankotu ba bia o point number 1 idie atie for me come say wutie SOMPA 106.5 FM akra na eniyama bia na yedi hu nkomo na no paye de beboa me ne Bishop Dr. De Asare Morris o Abundant Life Family Church International niyama wo beye se de beya wunyini a wunnu hu na enya nu hu ne se mibusa ne sense ko se ko na chibie mu a ede niyama bi na ko beye ni differently eno se de di kan ne se ko beye minim afri na brabum ti unso asiso a minim unnim mpo etoro bia ka wanotum ehokra na ye mede no ka wanotum na gi obi de na fa ka wo de no ho na ma wonko wanim eno ye number 1 ede abiem na papa enkasa wo se ko wachi a apart from minim no enka no ne tonkwa ka wo hia no a enka de ne wonim ne no ko de mo a wo nyini no na papa wani bie na wo hu ne ma bi na nka wo san nya opportunity pa nka wo tim say habe sa kwan we nka memfa so da ade abiem ene ne wonimu a nka sa wo ka wo chi a nka wonya biem aka se menya opportunity se me come chi biem a anka akosia nipa bi wo ho no mo a me ne wo mo nante enamfo bi wo ho a me nka masem nkyere wo because nipa bebre e wo tibia mu ena obi a woni ni di nkomo adamfo bi a wo faaye
eno na de wawie baby a wo no papa elaborate chiremu yi because enye nipa nyina na e fa madamfo ene nye obi anso na kan asam kire no obi an e kan asam kire no ebe ya ebitima ya wo maame ebitima ya wo papa ebitima ya wo sofo enye obi an e kan asam kire wo nti se me sign machi bi mu a ka nipa bi wo ho a ne se ka obeto wano na reka e wo wonkase wabra bone ma enye obi an ka obeka masam kire no enye obi an me kan asam kire no ene enye obi an me fa na dam enye obi an be fa na damfo nipa bi wo ho no ma ono omo nante a na wo ne omo de wo kɔ eseye mu Bible say ekwan bi wo ho etene wo nipa ni so nso na wie ye owu akwan nti no esa wo hwɛ die nipa wo fa wo madamfo hwɛ David ba Jonathan Dabi okay Absalom na Solomon Tema okay Tema on Amnon story no on Amnon story no hwɛ Teman sanka otie afutua anka wa ma no ho kwan ma Amon ne nana ana Amon so tie afutua ana hwɛ ne hu yi a enko ne ne ba ne nkoda ana adamfo bɔne a Amon fa yenti ene ne mo ne ne nua ba akodae ema Absalom ebetwa ne nkwana so hey until his destiny was shortened because of adamfo bɔne what to for bɔne to for bɔne because my baba can't say me condominium ba say me person una say ochima jiba so say bi odi enkwase say na pesa wo ye no una say ochima jiba so we open no akokwa che papa na nkakoye ne ho ade but okache ne say o man trick papa can you believe this o tse no kwan a onfa so nye bone enti nipa bi wo ho mo ba wa brabo mu a o tse o kwan ye fa so ye bone a be wie wo bone onya ba so pe na watwe ne ho emra Absalom e bo pa say omunku Amon no na nadamfo no wo ho hey ye kun no e shorten ni destiny be nadamfo no o live ye o bone bra but o ti adamfo bone otino intino wanware na wanwo ama ne nkwa na so e shorto ye ne destiny anyame de man no was destroyed because of a bad friend ish ye mu bebre your destiny has been crushed because of a bad adamfo bone aware bone intino akosua sawo pesa wo bobra na wo daachi si wo yi a hwe nipa wo ni wo mutu anamo hwe nipa wo kan wasem kire wo hwe nipa wo fa madamfo wakoka wa ware asema kire ne say wukunu ha adwene na wadamfo ba ka kire say ene ye fa nachi wakoka kire ne say wo yere ha no aka kire so ene kofa side check hwe futu a wo de ama eso sina nke bia ka problem na aba nka mo betimi asolve o but oba adamfo na akoka kire na krapun sia entra ma ba ma bia ntetew ko na kofa ba ma foforo we say oh entra ma oba bia ntetew ko na kofa oba foforo futu obi a wo de ama enye obi a ne ka yasam kire no obi a abrantie bi na omane ne kasabiti e yi bi wo TikTok na ombisa ne say o say o enti ede ande pa na wo hwa wanu hu wo abrabo ma abrabo a obo yi o say abrabo a me boy ya manu me hu nse me tie madam fo kotwen mpra bone e ma me ko wo ye na se me tumi sa machi bi ma na me tu obi afo se men ko wo awo foforo bi a me fra o mamuda the problems brain Adam for bonny and the wo kan sama kire no papa edi eniema evi se yenim se ye wonam for papa ye wonam for Adam for bi to say Jonathan say now we a good friend to David papa di eniema na metimi di ahwede yes edi na me hu obi hu a ebe metimi aselect nipa we say nipa we de me fan Adam for ye anase nipa we de me kama sam kire no a enko wie ba bi edi eniema na sese ye hwe na me yes select friends papa bra ho ma me very good I am very important because adamfo a obefa ene nipa o ne o mbeba anamo no ana be determine your destiny agosua your destiny determine your destination your destiny determines your destination na adamfo nso a obefa no ene be kire se wo beduru ana wo nuru intino are very very important say wo hu enti ehu onipa no a wo kɔ no wan kasa bisa wo ho sɛ ɛhe na meko him mabrabo no me ba fa he de na me pesa me ye wasase we so enti no in life no machemu 3 the first age you know
within your 20s to your 30s. Okay. That is the place of searching, No, looking for a destiny. Okay. Trying to identify your destiny. Trying to identify what you are capable. The opposite, the obetimi aye. In your 2030s, na de yes adwuma no. A searching time. And ye bibia na obetumi aye. Isa. Into hunia obetumi aye. Hunia nyame afra o se beye. Na se wunya hunu sad ayina, then you get from your 30s no. Is the time one wo bo usua de wo try to make sure say ade na wen hu no na ba bia me pese me kono say me pese me koku wo be invest wom e kwan ben na me fa so a meduru ho eti asa wo de wo ho odin wo sika wo invest wo ko school bibia wo ye adwuma wo de wo ho odin nyina ye. Prepare yourself from your 30s to your 40s is a preparation of your old age no dachi no onkokora bom no wa bom no free mfie aduasa kosi aduanan ho no saa bre mo no ye ahosiesie bre a wo siesie wo ho akọ wo nyine mu nti no in your old age no mu no se wo bedi yie wo benya asomdwei wo benya nkoso na wo asomdwei mu a ejina your 30s and your 40s no ho de wo beye no. And that is where most people be fooling in life. What the people be bridging sa 30 20 na ho no Jimmy anase say 20 na ba 30 na say wo hu di opese wo ye no na no so di Jimmy. So when you 30 years na we nim baby a wo kra wo problem. Because from your 20 to your 30 and now the searches adie no. Na what to me hu anya bibia wontumi nye ni nyina na yeah but I say who direction I say who baby a wo ko na we invest wo ho but wo sabre na fe na wo di ewe nsa me kokuma ase inti me fa he me kofa aburi dabi ana me kofa nsawom nsawom kwan no ana say me kofa kasoa sad is the time na say wo kasoa de mayira. There is a lot of way to come out. Yeah, so you must do your research. Now bisa won say ehifa na me fa bebua me amametumi eduru kumase number 1 entem number 2 without problems minya how biara. So you must do that research. Have one will say okay they say mercy kwanso me 30 me kokumase inti me kokumase no how many minutes and I'm bedru konongo. Okay. How many minutes I'm bedu nkoko? How many minutes I'm bedu kumase? Yes. Then you apportion those things and work it out. What she say? Bible say work out your own salvation with fear and trembling. So you work it out. Oye hu adwuma. Uye Kristo ni uye Kristo ni. Eda wanim uye Kristo ni uye Kristo ni uye nipa. Ena uye Kristo ni uye Kristo no be ya kokora. Ana be ya brewa. That is it. Uye NDC uye MPP Enfa woni political party a wodom. Enfa wo se wo ya Asantini. Enfa wo se wo ya Igbeni uye Nkrani uye Mfantini. Uchu mu tan ya wo be ya kokora. Black or white. Yes, abrabo no do be true baby. Eti papa you can say in your 20s and early 30s no wo search wo hwehwe edi e kwa na mepese me yo asase so edi na mani je ho mepese me sua adwuma no wo ye try and error enye hwe you can make but 30 40 no nya time a ye di mistake wo se nya ho na abegimi dabi you have to be focused. Dia wo hu no fa woni siso na mind no business na hwe na ye ni yi hwe na ye ni yi na fe ni ese se we implement ni ese we yi free ho we yi free ho ni ese se we develop. So if you have to add up your education, add it up. Yeah, so ko school di bi ka ko enti me ka se wo won ne wo yi adwuma na etua wo 1500 enye bone but nya ode 1500 ne ye no ana ye bone na ode be ye ne hia enti no ana ada say etua wo 1500 enye that is the time akwakoto shirt baako 700 enye that time na akwakoto mobile phone baako bia 3000 na only 2 months aketua de atua papa se ma aka memre bi na na me ho kire me wo emmoa mu wo fie na menya house boy bi sabe ache asema me can more than 15 years eti na bosome na me man 300 sa time no that is more than 15 years ago obesuso me wo fie ho odidi kwa onya ba bi da ba bosome so na man 300 Ghana cedis baba onim se me de 300 Ghana cedis man the first time me de man no
okoto mpaboa 250 Ghana cedis. Look at that. And I'm telling you, hey, na dia prema nsem no. Look at that. Metia woka. Papa, that was 15 years ago. And I'm metia woka 300 Ghana cedis. At said the nebia yetia woka be 2000. And I said be 2000 something. Now wakoto mpaboa 250 Ghana cedis. Ebe she. What is wrong with you? Obi a woti obi nchen. Woni dan. Woni baby wo be pechi obi fie. Woni udidi wa ha. Wujare wa ha. Oni dachi. Woni enti me hwesem say wow. Enti me am hwese de wo say hey. Akwa de na beti se de na say Wo dachi yes. Obi a woni hye na kaka bensem ne je. Enam say oh say nye se nipa ne benya sika na say bibi na be mu ohu ne woni mu. Nipa na kora bla woni hwe no ni je ne na hantan kakra bi ne ton se ko tompa bo 200 na ka 50 cedis na mse ntidi se na odi besie akọ tompa bo 250 Ghana cedis wo be hye obi a wo ye house boy eti papa no na wo kan se sa time no a esese wo di sika no to ho no ho na wo de toto ne ma. Oh, you invest in your life. You invest in your tomorrow. You make sure say you school na obekwa odi ko obo sika na no de akọ school. Say adwuma na pese wusua obo adwuma no obo no na ode asua adwuma to deepen your life. Me catch them me ma say ewiase ma ye wo sese no ye nya adwuma baako ampa ye nya adwuma baako da bi eti wonya adwuma baako a na obo sika no na de abeya wo de na wo ye foforo yeah and any ade time omo wo university omo beba fia ma ma meda wo ba fie pekosua adwuma. Okay. So at least omo nsa no adwuma bibi wo ha obetimi aye wow and now omo ye adwuma etu omoka aban adwuma omo etu omoka but they are doing other things behind. I betimi di sika bre wo mo. That is it. Into no ewiase mu awo no you must ehu in pay forecast me say o see woni panyina yeah woni panyina due. You must have somebody you look up to. You must have somebody say woni obi a say na wodi kaka and wetwem wo ba bia wo kono na watumi edi nanamo achi watumi edi nanamo achi eyesa abrabo no ayebo no akosua emu otro yeah ampa papa abrabo no mu otro na edin papa yeah emu otro na edin whether say wako school uwo sika and whatever abrabo no it is slippery ground. Yeah it no as I say wo tread on it carefully. We ahwe yie na wo hye ne yie wo to unan a hwe ba bia do unan si no wow to unan keke me to unan keke into no akoso e very important say wo behu ne awo ye na watumi na wo de wa ho de nyina wuram and into wo de wa it won say bre wo bibia nya fe na wo say bre wo namfofo bone. You see life is not waiting for you. Life is not waiting. Abraba na nchen. No. See eti we time no kwa na eko papa. Eti won ka say me twen won ko jimi bra. Debi. Abraba na nchen won. Nchen. Papa o say abraba no nga jo say na ko na ko jimi bra. Nchen won. Abrabo no oncheo eti won ka cho so ko jibibra wo jibibra aba beto me abrabo de oko eti wo sa wo pese wo di ye wo pese wo old age ye successful you must determine and run after it. Wo kono na so ne ko woni ne ko odane na wo so odane ho ohun wo hwe ase anu asoro no sa sore na wo ko onchen wo mu de munya me na ayi mi nkogimani mi gimani kakra mi nya be 30 ni 41 afi my serious say kasa no isi nipa bebre say nipa bebre dru o mo mfie mme so akosua o mo nu o mo ho ampa o mo nu o mo ho because of choices. Choices. Jina ye bi osiye choices. Nti enye niam nyina na uhu a udi akire wonye hu ne wo pese de wo kanu a na wo stay focus one mind ni wo business wo share say adwuma na wusua ne yie business na wo ye na pese wo expand no school na pese wo call se bia masters na pese wo ye te bia wo add value to yourself we are fashion designer wo expand
ekwan be fa so obenya branch wa ha che sa se de bia no on wo tretrem mu na wo make sure say wo depend wabrabo